sai solho tu silami Jesus ingan aku mual nama bardisi ima inu moku silami haki ima pujioku pai masogo sata diete honoku lau maaf tu silami iha porusaku saya si marohami unang tulakau silangi tuhaki ima pujioku pai masuk Sinaksikop Tama masuk rumah-rumah na nasabi katanganan na tutuan yon buru muna raja nani isa kapirohan namin yan di permopon na tutuan yon ya acara na boy batu pahami mula tungan orang na hurang lobi boy takau ni raja nani acara na parjolo ibuka hulia ma aga bebe potonga na paduaon kata bupasi siak kami bon hasuhuton acara na patu namang ihut madok hata man non dumolo mate dihita nama hamarang yang perjolo madok hata marmopot tulah hahango perhalo ni huria nami Gede 227 ayat Go dihona madiriku rodina salak kaki Tapasamang kardengan basa siala pangaramotionmu dihami di tikion boy hami ale Tuhan marpungu di bagason tongon di botoho ale Tuhan nang jumolo dialapo sada inanami ima opubena boru tu adokan alani ale Tuhan di tikion mangido marpangidoa kami tuho asaho matotong namanay roy aka ulaw nanaing patupaw nami nang tu ari marsogot ale Tuhan totong malehon ari na tiur ari na denggan paso-paso masalugot ale Tuhan aka suhuton ianakon nang pinoparna lehon tiur ni pikiran ale Tuhan lehon haipason nang lehon hagogoon ale Tuhan asa denggan merdalan ulaw ni siya namamuka saha tu namangujuni saha tu napataron nami ale Tuhan tu inganan persatokinami alani ale Tuhan tuho mau pasatami tiroi saluhut na ale Tuhan na mangulahon ulaw ni biari marsugot lehon hadameong
asa merdalan duho dame hobar tulong meneroham. Ulau namion ale Tuhan, upasata mima tua dopanmu, ngulu nami nang tiki nami, upasata mima hola tua dopanmu. Marhiti Tuhan Yesus Kristus, martangia kami Tuhan. Amin. Jadi parjolo mahita tutu moriate tua mata pertinggan bahasa usiala asi dohot wolong rohana boy hita ya palatikion lima tutu di ulaon na pamasuk na tutu namion tu nganan naso pinukana. Jadi amang raja nami ula-ula nami moriate madi pasak kawan nami tuhamu mariang rakkahamu Roma dapat kami pergeling muna. Amang raja nami walaupun tehami tetong dohami mangido asa tetong tangyak kamu hami marbisuk kami jala tiro hamu. Jadi tuk songoni pe diakka raja do ina tasoripada noai na unuhi tabison songon pamasukon nagdodoli di marmana asa lihat mati itu titik pinamangihut yak sudah pinoparna iyo tuan nak kerjam nyur ubi manang hahipason jala hami martangiang Tuhan Yesus lihat mati itu dan yaku kamu ulau tatuari marsugut lihat tiurniari sian nama muka sa menghubungi. Jadi itu semua ni pe akka mang raja nami ula-ula nami hata nabul pasatami kamu tuhatta matong na manggoki pas-pasuna silut boti mahami matari batikano diamu sasudena di pilopari na borokot isang dolo amire akay toku semua dina pamasukon na boro namion turu marumana na sukinukan itangan may Pangiron nami at kaleko kay wadokku nang suriya mo ang salu na kategoraga na tininggalon na sa mo pumatong suriya ka na uli ka na rin gatuha mo salu na pinoparni na boro namion jala Pangiron nami diyan mo kaleko at kaidokku wala niyon na borkon nalaga doon alerong na panggamo yun naburjuro sila na rin o lagdipat di suara do balga balga di suara no do balga ang lamat masuk ko siya kalek ko kay rodok ko muluboy intok kamu aja jak na borkon o so na madokon maselung ke do hakku serana na ma na borku kababak ko na tong lao alam ni maselungu kier ako kale dok ka julon yaron na kayo to ko di parlaw ni na burko bangiro aw gomos ko amo sa luna kulang na dong lao na burko debe urang komunikasi mo na ko han milay bolo aw chay to tong do barringo to dia uri burjuni na burko sumanima sigurunokku dinang masuk na borokot tur marumana na supinukan di tangan nai sonoro makarin kaleko kabodokku nang diamu sa duhuk na ipoparan ni na borokot mo pamatong kanuli diamu mo pakana ringani akalekura asarabok masong manatan na ladua na magdokon pinatiko kujur ma pemani tapian tu dia tokau mengalak kasaluhu na ipoparan ni na borokot tu si matok kamu dapat persaulian. Semua lima atas yang nak bangun. Madok melai teh kita bakat kadibata. Kalau asli rohana, dohok dengan juga sana, natutung marmahani buka. Di bagasan hai pasok kita selubukna di Botarion, di Parsaurakta diak nomor kuda-kuda marboru. Nang songoni tongon di Batikenon Pak Parsar kita. Dohot inang pemuda di Kuria imba di acara di nelaho pohon di botokon kokuwena bolong-bolong tu naso hidup kani tangan sian kami akatulang waktu bere
langsung di baru juga molo mungkin terlebih di partikianon ordo pehami lo terlebih sa sedikalang langsung ni kami sendaga sari ada kunat bari akalaya kamang boru balas kon acara nabi di nalago di naung marujungodu di botokon molo di parsirangon di perdagingon itu lungguh dorong terlebih botokon utak siwot di dan di bede honon na di sedikalang do ni dagasali utak do di tutupion ada na dagasali odo nga palasakan na sa sedikalang alay kami sarul baruhan wala noon sila no kumulutumpe bosaro hado pikiran di parsirangon di perdagingon siyan na tahawlong sila non nami molo-molon wala di batado na punasa kang adong daboy mga bati ibu do kita musik songon ibotokon mga doki sudijo pesan nami tuhamu akan ditinggal pun na terlebih maka diberek dulu bawa dua bawa na perjulu sedero kamu dus kamu terlebih paranay ibu magudang ma akan amek meeting jala penggem sorba dua di perbisuki debatama dia akan masih sekolah asal dia akan dapat nediduan na jumpa akan jalan dia akan nong kerejo di tempat debata akan perkerejo tiba dipangkap di nasida nang somani dia akan nasura kota kerejo mangdu di kerejo di patong debata akan perkerejo na tama seguru di pas sekolah dan lebih ma di dia kamu selalu na kumparan di botok maringanan betul ma setu hatta na mengarabut kamu na tu akan ada memang terlebih ma dia kapoparan nai dia kanong tanpa matang na dilebon debata akas rokat mitotina rokat magabi rokat masarmatua asa totong dibagas alas birowa kita salutna ima dia mo kamang buruk kulekku napot dor hakku dawoy hamu piramuna nyo nakaberekon dia kana mangulahon ulahuni takas dangadong be lekku kubena duli langsung ni botokon kuben nabo dapat dulu aku di hamu nakka lek kuna marhangin langsung di dakka nama tubuh ndabui hamu ajaramu na nyon berekot pakar na mangibu asam dia totong dilib debata akka silas ni roha di nasida ima pas-pas na gudang mabar rohana sida sunang naido dohonok kutua makalay nang songoni akka naboruku salut na totong tiroy hamu akka berekon nang songoni akka borokon nang salut na mapaparan di botokon kubena boron jadi mulut songoni nama dongani terlebih mah di tangyang ngami saluhut na hula-hula muna diari bersugut saya di liot debatama kiuriari di liot debata di kita saluhut na kahipason boy pa jumpa ipugun ni alamat dinalaho pasayhon ari-ari ni botokon kubena boron jala totong senda memulai sa guna mangujungi totong di bagasan hai pasok kita di bagasan tiuh nyari asam dia seluhutna aka nayotang muna dia kana kamu nama dongat tubuh boru muna terlebih ma hami gula-gula muna tumang yakok kamuna ang dia ma di pasahat debata pasu-pasu nai tuhamuna berhite aka kanyang ngami seluhutna na di otoriter perbakaran mangasi mau puto na berteribata nunga ditongos di paparan non anak dok boru anak na peka na bisuk kaboru na pinapapestaran ba si monong-monong mamanugot ma ni tabalay mulai mulai kulak manugot dahil siya jadi kabatu nunga mandok kata nauri hamil ito nga ni Jabu sa kita yung di matama sa matuha muna akka pasu-pasu nauri na siya na mata di bata sinuputi mahati Wata di nama muka sa hatujikyon di farmaponi dengan nami burungna enggak 2012 neroha anak 2002 tidak di pas-pas di bata dok songoni menang dihamu naraja hula-hula nami doh di padahal di suria nami tapi mobi nang ilak kamu raja nami do kami nak suri bada roma dohoti di gopon nami napa masukon nama mokon itu do nami ke rumah na sepuluh kali tanganna raja nami raja bolon cuma di pasar tamuna atau nauli ada poda kami mobil mah ada pasu-pasu mah kita katanya tuhami peparan na tuon kami mobil mah tu anak do boru lalu na peparan na asal hono mas na tua-tua asal mamula man na pamula ipanguna do garu-garu di balian
Mengani papun raja itu kami hata pasu-pasu, hata panggabian perhorasan, apa nami itu martongani jabu, tiada hadap di pasau Tuhan. Tutur menadu tio-tio suara nilote. Lalu huna hata panggabian, pasu-pasu yang pasahak mune, sa unang mangubah, jala unang longa, amgiak matutu sa unang mamose. Pasahak masolu saat tubotian tigaras, niluwas sa labon nilang buboti, masahak naik tanpa mapohon. Tua-tua naik itu rumah-rumah nasi katangan nong. Saat itu seluruh panggabian, saat para orasan ketotong Tuhan nama ngaramoti. Saat tayo mo ito ang hululangan. Ang tanya. Asma patuduhon tuang wap pakokok mi. Asai halumuton hot maaw bilang bumi. Di bata Jehovah aman nami na hujung kami marhiti warga nakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Mau lihat itu hadiasi doto roham nama ramoti nasa paganding nami. Sian ari ng sumpuk kami. Buhi kami Tuhan maray pa sa sahat. Yun. Salut na yan ito hadang alam ng nami. Horan asing roham do naniya di bagasan para yun. Ima li Tuhan di bagasan butanyo di parsawan nami. Ima di na umarudungulu sa ina. Siya tunga-tungan ni inuwarga besar upu buhay nga burus yung dungan ng Tuhan. Dang tarbahin subot sa rohan ianak undang pinapar na sila. Alay na tukawali Tuhan na mga pulis sa luhut na kiluarga natin galon na namin. Asa itong malas ni Roha, dyan mardugo na sila pakar na naluton. Dyan po suha namin nalihono mo at kapasupasum makiti sila ni Roha di akabiri namin. Asa magdalan ulang parsar madon ibo to namin ang tuwari marsugot. Dila to din to di perbeni ni medjong-jong di tonga-tonga ni ilaw ni Tuhan. Nang di bagasal partikilo pelituhan ng nido hani mangilit waro kami. Di sa luhut kilwarga yan at undang pinopar ni ibo to namin. Nanayang matmahiro sa taro parsarahani madabot ton bakti na namin. Totong mahuali Tuhan na maaramuti. Kadaw at kamarida yung dok maray todi. At totong malas ni Roha marlupulop na sida. Dialah mengerubi bakti kebetulan namin oleh Tuhan. Sa luhut na yan Tuhan anong naso tapatu-paru dinggol ni Jolma na tinuk pamon. Pos rohan namin ali Tuhan. Napasaw to mo Panginoon nami marhiti asido Tuhan naso maralo tulong Tuhan. So ni ali Tuhan nang so bahuk kami walang mga sahon kuwa na namin Jesus Kristus mauliatin madiho. Rap mahita magdok ditang yang ali aman namin. Ali aman namin dan turang hijab. Saya kinabalia mawaram. Saya Roma Harajom. Saya saat malam Tuhan di bawah semua dan hijab. Beliau umat Tuhan sekalian mengambil setiap hari. Saya sama dosa nami sopan sanami. Di dosa ni Tuhan dapat dosa Tuhan. Mengatakan itu hidup permujian. Lalu kami siapa aku. Ayo orang Tuhan Harajom. Doa tahu. Gloria sangat sekali dikelilingi. Amin. Asini rohan itu hata Yesus Kristus. Dohot tolong ni rohan di bata ama. Dohot parsauran itu di parbadia mana madongani hitau seluruhna. Amin. Amin. Oras mahita. Tudong aku ganuk ari ganuk taon. Tupahan na dolakaku urupan na aw-manaw. Pos dorohaki disi debata dodongaki sa leleng-leleng lain. Tapasada marwata martanya kita dewata parholong rohana sumuru mauliati mari sudedingkan di basaham dot asini roham nawoi baklalaw kawi galu marsada-sada apala ditikyon
napibot rohanami, bocah rohanami, ala naung moding sada ruas ina nahwa holongi hami ima opube na borusi hobi. Pos rohanami alai Tuhan, homa menamang apuri sudah keluarga, si sosok. Asaliat dinasidan kesabaran, ketabahan, do pengharapan nak siap kui. Pos rohanami alai Tuhan, apalah ditikyon neng mulan nami ma acara siapa takon nami taringot tu permoding ni inahon asiro hapwa jongjong ima udaw asa margalan hopar tuloma ni roham tau sangat pamuliau di guarmu gami makor pasu-pasu di sudin keluarga dohot hami na torohon nak tuan marsogo tali Tuhan ileg-ileg nami bangiron nami di pertuat ni inana uha holongi hamion lianom mudo arinatiu do dami nasmurungi tiroi ajar sudah kena tua-tua asal langsung sudah acara itu dengan tau sangat pemulia di guarmu asi Yesus Kristus beserta kita yang nami amin dan mulai Inak sorry pada di hari-hari nak salpu di nama tua dulu masalah ina satu ngata nami ima ada inang nami opu gue boru si hobi di hari marsogot pada pohon nami madai nangon maratar na birang maruluan na dolok di pogun ni alaman di bol jolo bagas sama rapang namar jual namar hula marboru neng manotor mahami ama di perjuan ni na dua namion asa ang dia asiro ani na bata dia lutang yang nami do di pangiduan nami di perjuan na dua namion tiur saluhuna akka silon nami tiur ari marsogot di pasu-pasu debata ada debata lo sikongkong nasa parluhutan asa lo ida mo nyama pangiduan namion alo lo hoda mo cepat dulu debata nomor 2 debata sikongkong nasa parluhutan Mola tema amak pada nami amak pemuli amak sioluan asa ibe amak pada nami asa tumma sahala mataraja ina tosori pada maniroi manuturi dulu pasamadon ni denang namion asa ada roda mo amak tamat tosor amak taraja ina tosori pada Mola tema amak pada nami asa ibe amak pada nami asa silulun asa silalan na Oktober silalan uru-huru asa saluhun nomor lasiroan na may pedang marungutungu asa lahuda mo jamak situan na dorok na humalyang na mahalho maula tema amak pada nami asa malotor kami saluhun na dison mabuto ni kodang namin ilo oputas si jolo-jolo tubui siya jolo mula-mula siya jolo topa kung tayo putas si Razabata kahonyo di sa Odoma asa ba malamang kodang namin kodang mula-mula padong mula matong kodang songpa-songpa mahala lima amak pada namin asa mga lihat kami di son asa lihat pangkawian lihat pahorasan lihat hadua di hamisal hun na paparang dokpong namin nagabi asa bino ka na taro lihat na bikapasu bino sa balian asa pang tayo mga lihat Panginoon tanga pasu-pasu siya Tuhan asa bata mo naman kodang lihat-lihat yun
kita namar marangi asa soman no kita namar marangi masih simsuka masih sabe-sabean anak naman non maniuk-niuk amongna anggina maniuk-niuk abangna manabe sosoni nang diburu nami ama pada nami asa dapot tua hami dapot hagabeo tujuan di puneri dengan namion asa ibe ama pada nami asa anggia matujuan di puneri tujuan namion asa dapot sarani roha di hami sa suhudo terlimoy ma di pinoparingan tujuan asa gabi maniluan nami silur pahanan nami asa dapot maniluan nami jumpa mana jinalahan nami asa horos pada dalam nangu makabar tiga asa rohon nami so na tuwa mana hot nami do kadikiti kinang roon ibulian ni tuwa nami on kinati kon madalu ni na bais pajamuran ni bonam asa dalu mahay mana lodongan mona kami tuju mana lo musu asa masami nami nak kami so lapak ni gaul masih tukul-tukul kami so suat di robian do kadikiti kinang roon asa namo mani hami so na tuwa di hami saluhut na paparan de punami na gawe tuwa jujur tetap bulan di sebagating main di atas nih pendindingan asa horos mahami saluhut na marangi na marhula waru benar pada punami na gawe tuwa jujur anon asimarwan di mata horos sami na marangi dalam tapak kamahai masih bayi ringan asa ini memang pada nami asa pada mana kodang na marangi kodak silu kodak sabe-sabe kodak tua pada mga kodang didang
kami namar hamarangi terlebih ma digeleng itu tuan namion asa tumor saudara kami berkatik dikin nengro terlebih ma jana kami na dulu do di hera nami na dulu asa masih tukur-tukuran masih tukur-tukuran asa memang pada nami asa beda ma pada saudara itu pengantaran dah.
madidang. Asa madidang di anak majutuli hami saluhun na madidang di boru. Satu buah anak masuk buah anak, satu buah boru masuk buah boru. Jo hami saluhun na katik-kitik na nang ro. Asa di pita-pita namin ang tutang mereka basai. Asa salong ipasahan ko hami. Asa hami na solu sa hatu botean di tigaras. Luang na luang di lagu boti. Kung asa hatu pertama na to di kodang nami. Sa na hami saluhun na tubang kabias. Sa hatu parwarasan na tatong matuhan na mga boti. Amak pada nami. Inahoy na mo tiyo, binatu parwarasan. Baik jangan nakbola si Tio. Odong do sahatan. Wahida dongan pergetian panabuli. So ini kita pergetian na iso. Jadi naman melatih buat orang yang kita. Jadi dia kurang sebenarnya. Iso kan panabuli kita do panabuli pergetian do kita pergetian do asal ima di hukumuna do di dunia. Jadi semua pendirian dua ruangan ialah anak yang ini katakan mati bahwa punan dan dapat terima para sidonya. Maula tema di hamuna do matubu nami kita lo pada poli do masalah do katipat pada poli. Raja nami raja do matubu dia yang nafsal pui di namoru mas ada bilangan ina siapa mata sabar liatan. Dia namoru tok sada bilangan ina saya 2 tahun. Raja nami raja do matubu isaka rohanam dia di marsogut pada pohon nami majenangomar karena bira karena ni raja ikut alaman namarapan namar jual siapa masa pangisina las mengaropo bicara sebelum bicara panggabian bicara nak pahwarasan habis saluhun na paparan ni nangon las di sino kami manggaran ada di lapang nami nahina las di sino kami manggaran ada ni lapang nami nahinan ima opu bedoli si anibar ngawe kami siya tampak naburu kumana ko kami tampak na baru mador-dor katipo adubuan ni haumarura parbulu tubija las di sino raja nami kami manggaran alat tuhamuna raja di nongat tubuh nami selalu panapoli dong asaulah nami raja di pamuron nami raja di saluhun raja bius perlu ima tu raja di hula-hula la ibana nami di haloron nami kokon nami tuhamuna ima hatana ima di dong asiko ko raja nami malah juga tujuh di luar kamar dengan mengatung bero hanami begitu orang yang dipasang apa mu ape pasti kemuningan iman natua muna ima opu buibu laus di panako kamu ma di hari kamu ma opu buiduli sian kepada rugi di baik kamu di kata mampalu di pahe kamu main agiat matong tu sahala ni natua ni saya menumpak makan waktu di bala yang selalu ngapain pada saya madiamu pagabia parwarasan numai disok kami dia na nakang kami be tongro lasorani ibasang apamu na tuan mula do apusi kueloli siat kapan na buru ibai kaman juga pada pagi jadi sauna lepe aparat tinuli ngani disok kami itana saulau pada boleh dipahami. Lau sesuai hukumnya. Naroh dohami baru naroh na orang siapa. Jadi apalagi bornya naulama. Naroh kami ima lau mangodan sugati. Naka nasau rumado pasamanima sian ani. Wah, dus marah tahu pada dia. Kalau Kalau terhari turun namu mak. malah de pada nami ngaji lo maluko iloko berari marisok kami sa kudulan do nabar doa tubuh do nabar naik oda nami ma na tua nami om padang ma godam mula do godam sobar obai
Damma Nahopatri. Maulade ma di hamuna rada de watu nami talo rohamu mana we hami rada nami rada de watu nang roha hami tani yu kamuna rada de watu nami sal bana pol rada nami inak sori bala di harona men no roma do par to kamuna tukso dia beno di harona ma ta to kamu las maro kamuna las bodan muna nama nami ta muna talo ko dia muna ama pada nami roha hami mani liu Sira tadi hidung at tubuna ni sa laban Napoli. Sabay dapat namang bodak, siu-siu. Sorry.
nami jarona mata motor kamuna tang na marhul tang di si kung bina buta pato kami na ang tikyo ang tamo tuduhan pa katiki-tiki ng ro buyo gada sani pato ko nami pada karo kamuna sira do ngatu nami do sa ulan nami sa do hono matutus na kata dua asa ba ko na marhato kuno na marobian oras mahamula kata do ngatu nami na magalo oras tayo na ko na pato sao iyo ko diha pero nami sa tayo kami Para memang tutung berdiri kau tuari mana tu yang nunga batai la orang nani malam kemari tangan nami di kamu agiat matong warna menghiup saya di pasu-pasu tuat tama akan nani udah di tanganmu ya tukang bertiga-tiga pelamu saya laras ma akan tiga agiat boy bersiulap nabi yang naik boleh sama dia mendapat julu sonima atas yakan wah dia mu akan nami wah romdobe laosi Panginoon takot at tutorami itong namarusik ano anak-anak na mahorwa pinama amang permisi namin kahit ang produk kasal parinda mga matusi tiyo